Amaina talikusan yo masih bakal zoaya wawai tafefu badai zoaya yaita Yesus Keriso. Shalom. Taro malilo balangi si tobali berhuhuo ni angerenusida batanggal peleziwa bawa si 2023 tehala moroi bazura dua vetero fazasara ngabwa filean irugi zi 20 asara imane linia tengah faya ni fakai dede dali ke mamige me maumbaka kemi wa abel zoaya ya ita Yesus Keriso bafa atau elenia noasa sino anehenehe fa asalawanian raaga noasa itema kelowalangi ama zumange balafemi mete tandesai gefenia li ande moroi balafemi ande sinoi buasi bai me imane onogu omasia da wa omasigu ia bali ande bano marongo moroi bambanua siawa mesoga khenia bahili ni amoni ande bano sambuana wa aroli sama ele ande heda basi sekinia nami tengeni ia bula bandu sohagai ninaha sino ogemi-gemi irege tobaha fa amulo ba irege no tumbu madala ande bade demi na sia azabo to bade demi vatenga lua gira era ni hapefu hadia ia va ma ele ande bazura le sa irai tumbu hadia ia va ma ele baba edana niha ne fatero geheha nia moni aniha na humede ira balo walani moroi mangandai ia malowalangi masau hagelu daro malima sino ibaso enonima ba matetena ba mangandrega bahke ia uga hagaini dede ma ehe hania moni enonima sama emaya ia bahega ya aga samondromo ena tola tobali urakama uraka baba mati baba nere lala kesoaya ya ga Yesus Keriso bade Yesu mengandega ba maande sauhagede iya dulu amaina talifusen yang masih bakal zoaya ukuli wawai tapeku bade zoaya ya ita Yesus Keriso. Shalom. Taromali lo walangian de sino baso ba kedabazi malkandri bano saya boto badededa molo teizurania mesa wa fetero dan sama ema taromali lo walangian de dalam bentuk surat ipa ema ia ba banua lo walangi samati si pepena hadia gohitede dunia bada ne sara ena aro ira badane dane wa mati andre bakhe zoaya ya ita Yesus Keriso ena bai farai ira sidua ena banua lowalangi samati bakhe zoaya ya ita Yesus Keriso sokhra wa arodede hewa ai oya wa maha sofaya ya hewa ai oya wa mahal samai lungu banua lowalangi bagi netedaene baina ine ia ira sokhra wa arodede lowalangi ena bi elungu ira ba sitelu ohite de vetero basura ande ena bei olifu banua zoaya wa soginete dania vangavuli zoaya ya ita Yesus Keriso ena bei arer bangavale hadia ia zalua balalawe koli ba buditan tentunya maina tarumalilo walangi andege tetas ndesai ge ia keda ia ita samati irugi manema khande menoto bali ge taromali
malilo walangi ni basoda ero ero inete sopeta heda iaita samati. Amaina talifusan yo masih bahwa zoaya iaita Yesus Kristus. Anda badaro malilo walangi ande no be heda zito bali tenia ia daene tengah bude. Tengah bude. Terkadang masa sesenia nata ila balala bekoli baguli danande bang somananiha babe hedenia seroma ba asesenia dana ba ha bude le itereboto ba oya ni karangai ni sitingaya ia babe hedenia ane ya ni hasito ia ira enoni ia bahani hamana irege babe hede ande babam bude ande oya ni haselumu bahkan lafaduhu sodana la wa hadia ni wa era irege lafahu ira bahkan la tetei de lo walangi habam bude amaina talifus iwa taromali lo walangi baba oyali bafahena bulalu ya ena babe hede ande boy waruka waya ya hadia nasani wania bada nata ila iya daana tengah babe hede ya menoso media sosial iya da regi akses ta ila ya ba Facebook ba WA bahkan media lain yang memberikan informasi ma samee fa aboto bade baniha sang membaka hadia ia zadua asesenia badana ba faruk kabaya masuzi tengaya ia ni ni posting badana ya ma lawawa ia na bahasa Indonesia nia berita hoax ya le iter faya ya pak asese kita ila oya dana ira abeda ya eniha si kenal heda ba melalui Facebook ba oya mana dan nyata ila ni be status badana wa ila iter ba lawa mana labe mana la posting mana ya tengaya ia bamber anda ira ama ira ina ebui alua heda ziman dana amaina talifus iwal badaana tengah bude ya baba mati ande ba le edena lo walangi na ya ita ande tafalua zile itu tafaduhu tengah ya ia loba lagi nasoni wania bahasa bala itu loba lagi nasoni fa emania badaromalinia basindu ena agesi manadana ita baba mati iter ya mendo mana ni faduhu ra enoni loba lagi maira ni fahal bazamati badaromali loba lagi andre ba sindu iterbo ya nataila ni fa ema vetero ane baya ia sama saifadu dan wa no anihi ia lakumian ya me ya ia sama sa si utba botalua zipelen dua ande ni faha ande mereka datu ho badaromali ande yesurazo fondrege solakemi yesurazo fondrege solakemi sara no itema moroi kenama bali ande si oroi zorugo no itema moroi kenama bali ande si oroi zorugo amaina talifus na baguli dana ande naso halewe ni haleda maso halewe ni to ba danganiha ba avena tola halewe ande ya avena tola i o halewe gege halewe nia ande ba la falua kenia ni potoi pengukuhan ma pelantikan ma pentahbisan
Ya, amena saidania ba yo halu ge haluan hada ge luang pengukuan pentabisan famaduhu bahwa ya ande layak bangai haluan famaduhu bahwa io tarai saene tepatu ia tana ba ya iya io halu ge halu ni be batananya amaina natafahil lagi bahwa aurizu ayat teskris pamaduhu wayaya ande siduhu on lo walani saudi baba daene iyo muka ege tarumali lo walani ya dua kali te umbuka te fatu wa yesu ande on lo walani sifofana sibai me awai ibayaga iya idana Yohanes sama ya gita ya ba i operai ni dano yoridano menoabai te baya bidana ba manuge marafat di bagalisinia ba sobe hede sioroi bazorugo bang ma ono omasi eguda wa omasigu si managai si dua me i ohe ndani fahaya ia Petero Yakobo ba Yohane bangandre bahili salawa bala ila badane meso Yesu bazuzuhili ba tohare lauo ba so Mose Elia orudu fahuo ba meno aifadane ba baziso ira Petero andre ba so wehede balauo andre me iwa onogu da wa omasigu mi fondonomo linia daana wangombaka famadu bawa Yesu anda onolo walangi sauri tenga ha ni karangaini dari pahala romo niha la saksik ira enoni lo walani tentunya na iya daana na sohadia iya perkara na sohadia iya nisofu ba harus so saksi sama dulu avena sah dia iya ni fadulu maka badaana baso terada rua ofeta datul zaman romo li ande sioroi lo walani dan ramaduhu wa Yesu ande no itema ya no te fadhu no te omboka la kemi ande waya ia ande adalah Mesia ia ande adalah razo sinoi fabuhu ba gama bulali lo walani ni base drono Israel ama ina talifuse da ene wangombaka da ene wasibuhu ya razo Yesu ande siotarai zorugo Yesu razo kondege sola femi dua note faele i otarai bereta me fatua lena ia itu ya note faile yo tarai bereta me fatua le na ia i so dongguan yang muka daromali lo balangi ande setentang fama ele ya Sara fama ele ande adalah haga ia famokai dud ya haga wama ele ande banusa ay famukai ya asesenia ia maina nataila wa maile baginu tudana tinga famukai tinga famohaga hadia dan famogemi sido ya hana me asesenia wa maile ia daana ba sitenga ya ia ni faema ya justru na lawa sosi moi mangandru ba tengah samukai de justru itu de ya ifeta bahkan tola mana itete ni habe ba bere ni habe ba lua zalua ande kenya irege son ni romo ta ifataria tane ba habere liza maile ba aho ira lohe baru masaki irege feuke so feuke ba tobalia bele padahal tengah ni launi ya tetapi iwa badaromali lo walangi andre famaile anda adalah famukai dede ya iwa badaromali lo walangi andre bahwa haga ia famaile hadiah dan famukai dede samati panuturu lala
wama ele sidua fama ele ada sinruhu wama ele no si oroi lobalan tenga si oroi baba ani tenga si oroi bagera era de samusa ya hadi ya gelwa hada amaina kalikus badaro mali lobalani ande so dombua wama ele ni ilada badai fama ele si pepena bazura gamabula ni si pepena Baizara-zara badani yota aifera Yesaya Yeremia ba seterusnya na taila babukunia muniane pefula sama ile I omboka hevisa zalua bandono Israeli I omboka hevisa zalua bambanua lowalamia dan dituyunia sifepena ba I omboka hevisa va tumbu Mesia anda dania sange hauge banua lowalangi ba sange hauge fa auri bagulitane ya Daana si pefana no itere no alua iyo tarai sa ene metumbu zo aya ya ita Yesu Kristo ba sese ta ila badaana ba so badaro malilo walani ya iwa badaana simane bazuba na alua hadaya salua bakhezo aya ya ita Yesu Kristo basoba badaana simane bazuba dani ilada ba daro mali lo walani pamaduhu wa pama ele ba gamabula lisi kokona no itere banu alua ba wauri zoai Yesu Kristo simana gai ba gamabula li siboho ba te oboka gi badaene wa ma ele ya ya sopeta ke dai rugi manema gale pama ele hewisa lua dania gulidana ande pamaele fangombaka hadia dania zalua bahadia tohu baba auriniha ba simanagai pamaele lahmi Yesu ande waya ia razo silu sile tebu ifaele edane na mabula lisiko na megen no awai sa ene Halo ni famaduhu ewai na so beberapa bagian nasaba zura wa maile bagamabula lisipepena iyo mokhaga hebisa zalua nafuri ba isa ine basura wa maile ni ilada ba gamabula lisiboho ande ba iyo mokhaga hadia zalua dania nano aifa wa aulidan de bagudan ibertaigo mangombaka badaen ibisa zalua ba zipitu banua zamati ande pa Asia kecil ba itu huga saya badai dan ya bisa mengabuli Yesu ande simendrua na so ia na tuhari ia moroi balabuo ande bana fausa mati ande sino paduhutel sino mobaru safusi dan fa ele maka maina talifusa ni masih bakal soaya ni faile daroma li anda ena tabe badadada ena etobali hagadada bahwa mati bahwa lo somasi lo walani bui tarui lo walani ya ena aroba dadada va Yesu anda lo walani sinduhu ya ia no razo solakemi no tunggu ia no mangabuli ia bazorugo ba mangabuli ia gaidania io tarezorugo nai rugi ina tadania mangabuli ia simendua baya ia dania soginete menyatakan kemenangan ya ia razo silete bule meiwa ba surama mailanda ia alafa ba omega bertaba amusu Anda maina talifusa nio masih bakal soaya ya ita Yesu Kristo badaromali lo walangiate inaga ya ita samati tafaduhu sitede ba Yesu anda razo sinduhu ina bay arar dededa balalawe koli dagay baguli danane ya fama ele anyo boka daromali lo walan iya da egay so hagay ni tededa ina hadia ia ni faluada ba taudane dane badaromali lo walan le harui ko zoaya ita Yesu Kristo faduhu dededa wa Yesu anda dania mangabuli ba ve amai wanga halo ya ita samati ba ko zoaya ita Yesu Kristo
Amaina talifusen yo masih bahasa soaya. Tentunya dengan taromo malilo balangiande bate bokai dededa bafa matdane adalah sindu. Bata usindu gaga iya irege ifabali ira noso mboto namolo base itasaine tarei bulidanande. Sila fare irugiga mozua da zanenda pau. Amin. Sinana bagada teala moroi bazurat dua vetero faza sara ngabuannya si televitu imane tarumalilo kolang. Noasai tema kelo walangi ama sumangi balakemi. Mete tanda saiga keni ali andre moroi balakemi andre sinoe buas bai me imane onogu omasio dae wa omasigu iya mangande. Manda sawagelo daromali mesino fa sugi badade ma amaluwalan. Baija soaya manda ke hagai ni dede manasa ehe kani apni. Ena tobali aurifama iya. Ena tobali pangomuso dedema. Ena mafatoto iya bongi bama efe. Iregegei pa aurima andre batobali samati sila tebule. Iregeve asozo aya yage espiriso ande simendua. Sauha gelu amalo lagi. Bati Yesu no mangandre mangalu dedema. Bama andre sauha gelu. Iya dulu. Shalom.